Dewi Sri nangis sedih. Dewa Ratu Agung dan sido antuke ngebangang mau sano nyurajab toyan pengaksian idone Dewi Sri sedih rasa je tanpa kata. Rares Saman dan Rares mekadi sira ni Dewi Sri tangkil ering linggih ide pemekas ide yang berharga sido balen titian pada mereka manut kapine ngatur sira ni Dewi Sri inggih pidaging ni mami tang lugro titiang Ratu Bathara Siwa yen ning dados titiang ning mekadi belin titiang sampun punika memasin titiang banget jagi takenang titiang sira menawi sane ngemejahang iya to ngematiang mekadi belin titiang ratu napi sane syarat buat takenang titiang majering palunguh ratu napi meniwang iya to boleh titiange punika ratu mawe lalis menawi sang pinaka durat maka sang pinaka mesah ngematiang mademang kadi belin titiang ratu ledang ngaji menar daya kebilih kangka tatur titiang majering palungguh haji gumanti sido tur maning ledang netehang miterangan kapining kodewe kaki titiang
yang sewa nyawes gale Ari wau kadi punika pisarat iya to pitaken ni Dewi Sri mawa sana ditulis araris kecawis oleh itu Bathara rendah tel pengandikan Ida Bathara Siwa nah udah jeneng Dewi Sri anak rupa dewa ian mulo sangkaning dotnyen idewa lakar uning kapining beli ni dewa ning emasin ya aji nane sanang lakar engke bangaji mako jantine pejahe beli ni dewone wah ajiane ngemademan sawi yang beli ni dewo panggu mandi masih dewo semekan paritatas mapan beli ni dewo bani maparilaksana noro bani melaksana ane hidong yo nisto nyen pejalan beli ni dewo sing terima do kapining beli ni dewa mapan baninyen mau parilaksana medemanan neresnuin ane madan nyamuk tuh ane ngawinang aji sing je nerimo gama bilih-bilih gumantine dewa paritatas iya nado landasana medemenan ngajak peturu nyamuk kesinangeh gamio gemano ane kegelaran solah manglatahin jaga keketu lantas laksanan beli ni dewo yang dadi nirgamu yang ngaji tanpa dah buka yo ibu rondo ngeletehin ikanang negara kita nyen perukas tuh
jeneng Dewi Sri nyenanake buku itu. Dewi Sri Madon Rare mireng mukadirentah tel pengandikan Ida Bathara Siwa tanpa jemuga ketua Raden Sule Sira Dewi Sri sahoja ngewentenan atur. Iya nawi yakti Manut kapine ngatur sira ni Dewi Sri nggih pidaging ne mamitang nugroh titiang aji yen ning sayuwakti patut kadi punika Aji megat trasenang titiang menawi daji durung tatas pawikan amunapi tresno amunapi rasa cinta yang durabaso kadi mangkin titiang kapining belen titiange punika iyan kadi puniki iyan pemargin aji sasma aji sane megat tresnan titiang Niradon pisan hidup titiang rasa tanpa guna rasa tanpa jiwa nirdon sayuwakti urip titiange wenten raris meneresti iri ratu Pranaji Yokati Sweja memangkin banget yukti pinunas titiang aja ring palung haji menewi ki haji suweco tresno kapining padewekan titiang Mangkin urip titiang banjur napi menpuaran titiange rasa tanpa guna mah urip kiri-kiri jagate banget yukti pinonas titiang ngidiola saji cabut urip titiange haji menghadap pada kadirakan
panti tiang sampun masuk ayu sampun mejanji ring rabi pemekas ring rako raso tanpa kuno kau di panti tiang rahino mangkin ngidiolas ti tiang aji pancut urip ti tiang sumang dene patah ti tiang ngemasin pejah ngiring mekadi belin ti tiang aji